نداء الإسلام. الحمد لله وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أدخل في الكلمة في موضوعنا هذا اليوم، أسأل الله جل وعلا أن يصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح آخرتنا التي إليها معادنا. Mga mamaste manghudaagam Islam, insang litiban puji pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya. Salawat iban salam papanghu na to kanungnungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iban pa mga ahli niya, pa mga kasahabatan niya, iban pakatan simya magad hapamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli niya yung pangadyan tanyo mahapon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amuna in qimatul waqt fi hayatil muslim. Halga sin waktu hagahuhi sin mga sila muslimun. Al-waqtu ayuhal ikhwa huwa ra'su malil muslim fi hadhihi dunya. In waktu mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amu ini in capital si muslim dain di hakabuhi niya hababo sin dunya. Alladhi huwa maddatul haya, in waktu siya in nagpahihibal sin kabuhi. Bang wayroon na waktu, wayroon na kabuhi si manusia. Al-waqtu anfas minal mal ya ayyuhal ikhwa. In waktu labin halga niya rin simpangalta. Akan na bang mukakitaan, in mga sila amoy nagtatakat-takat sin kamatay, bisan saan pila in sukatun kanila, pangalta, bang maan karanapan in pangumulan nila, hirihil nila ra. Sa mga katautay mangurana akam Islam, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bang dumatung na in kamatay ajal si manusia, di niya na mapadili. Matahala salta di niya mapauna. Aminin halka sin waktu hakabuhi sin mga sila beriman. Waktu hakabuhi sin mga sila muslimun. Mahal ka din pangalta. Lianna al-waqta haqiqatan huwal haya. Sabab, in waktu mga katautay manghuran, in kamadtanan niya, in kasabunalan niya, siya na in kabuhi si manusia. Akan nalang ni Hasan al-Basri rahimahullah, inagi niya, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Long ya Al-Hasan al-Basri rahimahullah, iabutan kulong ng kauman, bimana mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanu ala awqatihim, in kiaunan nila maun pawaktu nila, ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Labi nila tuhya halgaan, labi nila piyagmamatuyuan, labi nila piyabubunga, daing simpag matuyo niyo,
lang yal Hasanul Basri maglawag simpangalta niyo, magayad simpangalta niyo, sindirham niyo, iban sindina niyo. Mga mamasay manghudaa kam Islam, habiyay nilaggo para kala, amo na in waktu, siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, halam sin Quran. Mataod mga kaayat-ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, siyapahan niya, nalaw sin mga ulama rahimahumullah, bangsapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung parakala yan, tumtuma yung parakala dakula. Nasiyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung waktu halam sin Quran. Biyan na sin mga wal fajar, wal asar, wal duha, wal layl, ibang pasing kaibanan, kawaktu-waktuhan. Inikatan manunjuk ipakalagu ang pakahalgaan sin waktu ha kabuhi si manusia. Kan dalam sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran wal asar innal insana lafi khusr. Siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul asar. Siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha waktu asar. Lang sin kaibanan ulama. Hakatan waktu. Amo in mataod mga manusia nalulugi ha waktu yan. Innal insana lafi khusr. Bunna tuod lang sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia halang kalugian. Illa alladhina amanu. Malainkan amuray mga sila na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilu salihat. Iban sin himihinang karayawan. Wa tawasaw bil haqq. Nagwawasihat-wasihati sila, nagpapatumtum-piatumtumi sila. Singkasabunalan. Wa tawasaw bis sabar. Iban nagwawasihat, nagpatumtum-piatumtumi sila antara nila si pagsabar. Amuratin mga manusia bukun halam kalugian. Was ding hat to siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia halam kalugian katan. Amuren upat ya. Nalaw ni Imam Shafi'i rahimahullah, akalagbuan sin ayat sin surah ini, in agin niya, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah, lakafathum. Law ni Imam Shafi'i rahimahullah, bangsad jalong na Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na nagpanaog, hujja, dalil, ayat, dugaing, hapiapan jarin niya, dugain din sin surah asar, lakapathum, mamarahin na yatukan nila. Amo yan yung kalagbuan sin waktu mga kamumaasan tayo manghudaa kam Islam. Kanalaw ng Ibn Qayyim rahimahullah, at tungod sin ayat, amo yung siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini, hinagi niya, fa innahu subhanahu wa ta'ala, qasamal insana fiha qismain. Hunat udlong nen Allah subhanahu wa ta'ala. Rendi hasura ini biyahagi niya imano siya paduang kabahagi. Khasiran wa rabiha. Amo imano siya lugi-lugian. Nalugi iba si imano siya nagparuntungan. Parabih man nasaha nafsahu bil imani wal amali salih. Intao nagparuntungan, siya na inwasihatan niya, hijajaan niya, piatumtuman niya, ginhawabaran niya sin pag-iman, imang paghinang marayaw, pag-amal marayaw. Wa nasahal khalqa bi alwasiyati bil haq. Damikyang piatumtuman niya raisab, induka ingden kanya, sin patumtum kasabunalan, pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil pagkahinapusan, amin hilalao nga ni Ibn Qayyim rahimahullah. Makataw tayo manghuran waktu labin halka niya, ring simpangalta, subaitan nyo ini halkaan, sabab ini asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala rito adlaw akhirat. In waktu, asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala rito adlaw akhirat, bangyunong min waktu mo. Akan na nasabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam ke riwayati al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah
Inari niya, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah. Di ilaw niya makatikang insikisin ipon sila Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhirat, adlaw qiyamah, hatta yus'ala an arba'i khisal. Subay siya maasubo sin upat parakal. Di makaigin sikimu. Di ka makatikang, bisan pabedi ning baya mo, subay mo ini kajawaban, in upat pangasubin. In upat parakala ini. Muna-muna, an umrihi fima afnah. Asubuhon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatungod sin pangumulan mo, bang yuno mo, sa hingga na sadya na ubos. Yuno min pangumulan mo, ibadallah. Habiyaon, asubuhay ginhawabaran mo. Yuno min waktu mo, yuno min pangumulan. Muna-muna pangasubo. Ikarwa pangasubo, wa an syababihi fima ablah. Asubuhon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kabata mo, sambil nasa jalimas, yuno mo yung kabata mo, way pa ko, yabutan sing kalas, yuno mo, uko tayo manghudaa ka mo Islam. Ininikatan waktu. Wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaq. Demikian asubuhon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin pangalta mo, min ayna iktasab. How no mo kiyawa yung pangalta mo? Kiyawa mo rin nga haram? Kiyawa mo rin nga halal? Bukun hat dito mga kataw tayo manghura na akam Islam. Asubuhon pa ka sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang mo pakain piyag na paka. Pakain mo yung saling pangalta. Aon din nga mga bang samahan mo siya, ipanghati nila, inkabuhi, kasanyangan, amo na yung kasanyangan din di hawabosin dunya. Asawa biyak to di sila magmahi. Way pakialam nila, banghawno nila kawaon, impangata nila. Sibu da ka halal sin Allah subhanahu wa ta'ala, at tawa day nga yaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangman sila sumanyang day di hababosin dunya. Kung sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal akhiratu khairu wa abqa. Inadlaw akhirat, surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo yatin labi marayo rin sin parihasan pagdunya. Dahil sin kasanyangan, dahil di hababosin dunya, sababing kasanyangan dito adlaw akhirat tutug, ang kasanyangan dahil di hababosin dunya. Bang dumatong na maun kayo min kamatay, wayroon na kalas, wayroon na kasanyangan. Di na magmumpaat kayo mong pangalta mo. Pila na sa Jemano siya. Taka sa sakatang mataon, taka Raptor, taka Fortuner, taka Innova, ibang pasingkay ba na malilingkat sa sakatan. Hawak tuman miyatay, wayro umbisan siya subhanallah, wayro umbisan siya dia, at tawakan way bisan yusal piagdahan sa sakatan niya, kanya matupakubol. Yung piagdahan, subhanallah, sa sakatan da si barangay. Pila na sa mga kataw tayo mga na akam Islam. Subon ka sin Allah, manghaw mo kiyawa ipangalta. Dahil nga hayaram ka sin Allah, dahil nga hayaram ka sin Allah, tawakan dahil nga hayala sin Allah. Wa fi ma anfaq, iwan pakain mo piyag na paka. Subhanallah ayuhal ikhwa. Yusal mo kayong pangalta, yan biyus kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, pahiyaram sin Allah. At tawakan, yusal mo pahiyalal sin Allah. Piyag tabang mo, piyag sadakam, subon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inikaw pat mga subo, wa an ilmihi madha amila fihi. Demikian asubon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatungod sin ilmu, piangadji mo, bang nahinang muraka, bang onda nahinang muraka nga piangadji mo ya. Patod mano siya nagapangadji, sa siyusulang piangadjian, kana lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ata'muruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, mangdahi ka mulong ni painang marayaw, nasihatan niyo mga manusia, wa tansawna anfusakum, sa kalikalupan yung ginawabaran nyo, himinang sin
Amin karayawan yun, pagtaat yun, lumayo din haliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Magbasa ka mo sing kitab, kaya ingatan mo, di kamu yan magpakasayo, magpakatali. Hadugayng ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. O kamulong na mga bariman, may kamu yan magbisara sadya, sindi niyo paghinangon. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Malakbo yang kasiksaan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ami magbisara na sadya di paghinangon. Ami yan mga mamaas tayo mga daa kami Islam. Asubuhon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, sinupat parakal. Ang pagko makatikang. Doon nakatikang mo pasul ka at tawakan tikang mo panarka. Kaya riwayat ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan hadits ya Abu Hurairah dari kaya riwayat di Ibn Majah Ibn Sinduka yang dengan niya in hadits ini hatungod sin amoy murul hamanus siya puasing kamatay niya. Amal ibadat niya murul kanya puasing kamatay niya. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarah. Lalu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunatu udlong, inday hamang amurul, pabar iman, pamu'min, dahil hakakahinang niya, iban karayawan niya, puasing kamatay niya, ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilmu yang hindu niya ibang piasaplag niya. Yang nasihat niya. Amoy ni murul ang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana lang sin mga ulama rahimahumullah, ayaw kaulong niya magrida. Kaunahan kau sindukay tao humindo anak mo sin pagtuhan pagtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko mabaya, kaunahan ko sindukay ang tao, humindo anak mo magbasa Quran. Ayaw ko mabaya, kaunahan ko sindukay ang tao, humindo anak mo magsambahayang mag-ail. Ayaw ko mabaya, sawab meta, inyan kata murul kay mo po asing kamatay niya. Muna, higaruan niya, wawala daw salihan taraka, iban sin anak marayaw kebin. Mangindua kaymo, bang muna tarbiya, bang man kau ampunon sin Allah. Takabahagi kau amal ibadat niya, sabab ikaw himindukan niya. Karena subay tuod matarbiya min anak mo, sin tarbiya Islamiyah. Biyay din mo matarbiya in anak mo, katawtay mga oranakam Islam. Siyabot sin mga ulama, matarbiya in anak, bang muna tarbiya in asawa mo. Kan ring hamang sa lagbo hak sin anak. Amo na impian mo sin ina marayaw amuin makatarbiya niya paglagbo niya. Makatarbiya niya kabata-bata niya. Hak sa lagbo sin anak. Dabang kau mabaya aw murul kay mo karayawan. Puasing kamatay mo, subay mo tarbiyaw nin anak asawam. Dua, hikatu lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw mushafan warrata atawakan long niya amuin Quran mushaf amuin pagpusaka aw masjidan bana atawakan masjid piatindog mo ikaw na nang sawab ikaw naggasto bang mayta at imindog yung masjid yaon aw napagsambayang asim mga silabar iman salo kay aw si masambayang masjid yan aw nag-iibadat din doon aw nagpapangadya ang masjid yan, aw pahala dumatong matukim. Subhanallah. Akan na mga sila takapangal, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay sila mag-us-us, magsadak, tahakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magpatindog masjid, magpatindog madras, magpatindog bayat, sin mga sila anak ilo. Iba pa sin kaibanan, amin ang malibadat. Samikya lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw baitan libnis sabili bana atawa kambay hamanga sila ibn sabil amuin piatindog ni
aw nahran ajra, ataw akan laong niya sapa piarakan niya. Law si mga ulama na bahag ilong na nagdua ipagparakan sin sa pihadat sin Nabi Muhammad SAW. Doon naka kialian niya ba't na dumakan in sapa, ataw akan malumbiin sapa lianuan niya supaya dumakan. Na nakalamod day sabday hindi lang si mga ulama ingkali kialian mo kupong nagkali ka kupong supaya ang kapangdakdakan sin tao o mainom sin tao ininilamod ininimurul kay mo sambil na sadya ko wasig kamatayan ang pahala mo di ini mabugto. Atawakan law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Tawakan law niya pangalta piyag sadaka mo giwa makana sin Allah subhanahu wa ta'ala daing ha pangalta mo hawak to ka kusog mo pahakabuhin. Subhanallah. Sa lagbo pahala. Hapag sadaka bangkaw makusog pa matuod pa yung pangalta mo. Amin mabaya pa ko mag-enjoy. Mabaya pa ko amin dumawat si pangalta. Mabaya pa ko magsinsin. Na bangkaw nagsadak kahawak to yan. Amo yan isa lagbo pahala. Hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw nagsadak ka hawak to ko malaas na di na ko makapanawayron na paglagi mo. Inatutay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala sa amo na yadto insa baba pahala sin sadaka fi hayati hagabuhim sadaka ko hagabuhim aw mga kaiba na mano siya magsadaka suway miya matay na atawa kan suong namatay amuin mabaya siya di mabaya di niya na makawa insin niya yaon kawaon na si mga magwaris kanya anak apo niya kawaon na. Falau sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talhaqu min ba'di mautihi amin nilong niya imurul kanya pahala po sing kamatay. Himabog to mga iyo mga katawtay mga na akam Islam. Isim mabaya masim pahala dumatong kanya po sing kamatay na hinangon ni mga parakala. Agkarausan. Amo yan inhalga mga katawtay mga na akam Islam. Ado kay hadith si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatungod sinwakto. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhat wal farag. Rawah Bukhari. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua lang niya ni'mat. Wayron kaingatan si mga mano sa inhalga niya yaon. Singka matauran mano sa inhal kasi dua ni'mat ini. Unin dua ni'mat ini as-sihhat wal farag. Amo na inkakasay. Kalasig kakusog. Iban sin farag. Amo inbikan ka. Wayron hinang-hinang. Wayron kabisihan. Kaya ingatan sa dyan si mano sa dua ni'mat ini. Bangkaw bisi na. Apa mo kaya ingatan ba't mga kulong mo nakapangadji sin bata pa ako? Mga kulong mo nakabasa sin Quran. Nakamemorize sin Quran. Biyaw lang mo taka family na ako, nag-uusahan na ako, busy, na di ko na kakausan. At tawakan subay ko masakit. Ang pamukakitaan, inhalga, singkala, sigkakasay. Mga kulong mo nakapagtahadjud, sin malasig pa ako. Mga kulong mo nakapagtarawih ha masjid. Mga kulong mo nakapagsadak ka. Ibang pasingkay mo na namal ibadat. Sa malaas na kao. Nasa sakit na ka, di mo na ito kakausap. Ampa mo pagsusunod. Nalaw si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasihat. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kariwayati al-hakim, laong niya iqtanim khamsan qabla khamsin. Pabungahalaw niya ilima parkala, hadi pa dumatong ilima. Usa ilima parakala adik pakau abutan sin lima parakal. Uno ya Rasulullah. Kau si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syababaka qabla haramik. Usa pabungahain kabatamu
hadi pa dumatong kalaas mo. Matod mahinang simbata bago di nakausan si maas. Si mga tao malaas. Us-usa yan. Sabab bang kaumabot na matupakalaas, di mo na mahinang ingkarausan mo kabata mo. Waktu, hal kasin waktu, us-uson mo kabata mo. Wasihhataka qabla maradik. Damikian ingka kusog kalasig kakasay mo hadi pa kaw kabla sakamik hadi pa kaw masakit. Di na kaw makaraos mo sa bangkaw masakit na. Di na kaw makaraos gumawa pa masjid. Di na kaw makaraos magtarawih. Di na kaw makaraos magtahajjud. Ibang pasing kayo ba na ng malibadat? Uso-usa yan. Baba ko malang si gabiyaon. Ini katunya wakina kakabla fakrik. Iban simpangal ta pagdaya mo hadi pa dumatungin ka miskin mo. Sadak ka kawakan na sin Allah. Pagpatindog ka masjid ka na sin Allah. Panabang kau ha tao magkalalagi na ka na sin Allah. So bang dumatungin ka miskin mo, mayroon na gaos mo. Di mo na ito kagausan hinangon. Ini kaupat niya wa faragaka kabla syughlik. Iban sin amuin bukom pa kau busy. Adi pa dumatong ka busy hano. Kabunga huntan niya ito mga katautay mauna na akam Islam. Dahil ni kalima lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hayataka qabla mautik. Iban sin kabuhi mo hadi pa dumatong kamatay mo. Ad-dunya daru jaza. Lang Imam Ahmad rahimahullah. Ad-dunya daru amal. In dunya lang niya pula paghihinangan amal ibadat. Wal akhiratu daru jaza. Iban ni adlaw akhirat amuyat tu impagtutong basan. Mayroon na paghinang. Dahil di maghinang mayroong patumbas dito adlaw akhirat. Dito adlaw akhirat magtumbas na sadya mayroon na paghinang, mayroon di na magmumpaat. Nalaw Imam Ahmad rahimahullah. Faman lam ya'mal huna nadima hunak. Isiyusin mayroon nag-amal ibadat tendi. Mayroon piyabo nga in waktu niya kabuhin niya pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadima hunak. Kung na tuod magsusun na siya rito alaw akhirat. Biyan nilagos in waktu. Asawabiat mga katautay mangura na akam Islam. Subay tuod halkaan si mano sa in waktu niya si mga sila bariman. Pangpakain niya usalon in waktu niya. Subay siya maayad mag-usal sin waktu niya. Sababim waktu niya labi in halras dahil si pangalta niya. Ayaw niya usalon pawayron kamumpaatan sabab magsusun siya dito adlaw akhirat. Akan na lang si mga ulama rahimahullah siya butasir hi al-wazir Yahya ibn Hubayra al-Baghdadi rahimahullah. Inagin niya wal waqtu anfasuma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma alayka yadhi'u. Aduka yung kira yudayyi'u. Lang sinwazir in waktu lang niya amunayni insa halga para kala bang musadja lang na iyayaran bang musadja piyari hala. Wa araka ashala ma alayka yadhi'u. Sumakaw alam ni bang takaw kita-kitaon amunan in para kala sa luhay-luhay na lugpason mo. Amunan waktu. Inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha. Bunatod lang na kita nyo magkukuyag tuod ha. Yadlawan amuin. Nakaliw na rin katutan nyo. Wa kullu yawmin mada juz'um minal umuri. Nangkataan yadlawan nit makatautay mahura na agam Islam. Part yato sing kabuhi. Akan na makaadyo ibimano siya. Amuin
bang humaba in ummul magkukuyag siya. Himaba lang na in ummul ko, alhamdulillah. Wayroon niya kaingatan, kimulang na in ummul niya. Kialatan na in ummul niya, may hakika. Tiap-tiap humaba in ummul mo, tiap-tiap magsusuko pa kamatay. Subhanallah. Na mga kataw tayo mga orang nakakama Islam, siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran, dua kahalan si manusia, pagsusunan niya po asing kamatay niya. Pagsusunan, di niya na madawhat. Wayron na po sin pagsusun niya, aro kahalan niya. Di na magmumpati pagsusun si manusia bang dumatungin dua kahalan niya. Muna niya saatul ihtidar, amuna in waktu, amuin nagtatakad-takad ko sing kamatay. Di na hakarkara, yari na haliuging kamatay. Nagtatakad-takad da kuman ko buktuan ko. Naraindo na waktu yan, mag-angan-angan ni manusia, bang sadya siya dihilan, waktu manyo tiyo, hakabuhi niya, supaya siya makahinang amal ibadat. Supaya niya marayaw, mga parakala liupas niya, mga parakala liarak niya. Then di hakabuhi niya, sumagawa layas tati. Di niya na ito kakausan. Kanalang sinallahu subhanahu wa ta'ala. Suratul Mu'minun. Dan sinallahu subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul maut. Sambil lang nirang datungan na nambok din kanila siyang kamatay. Qala rabbirji'un. Inagi, utuhan ko, pabalik ka kami. Subhanallah, mga yu makapabalik. Mga yu waktu. May da sila mamaya magbalik. Padunya. Kuni maksud, magpanaya, magbasketball, maglumba, iwang pasingkay ba ng bukon. Sa siyabot sin Allah Ta'ala, maksud bang may sila mamaya, makabalik padunya. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Murah-murahan lang na ya Allah, makahinang ako lang na amal ibadat, amuin amal marayaw amuin kawin ko. Amay ating maksud. Sa alam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla, di nayat tujumatu salama lama kanya. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ipiamong yatto. Iban sinamong di nayat tujumatu kanila. Wa min waraihim barzakh. Yaon natay Quran nila in kubul. Dito na paghulaan nila ila yaumi yub'atsun. Sambil na sadya dumatong in adlaw buhiun na manusia adlaw kaya adlaw akhirat. Wayron na puos. Pagtangi si manusia, wayron na. Akan na, lausin Allah subhanahu wa ta'ala ado kayong ayat. Walikulli ummatin ajal, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Suratul A'raf. Kataan manusia ummah aun ajal aun kamatay kaya susulatkan niya. Nabang dumatong na yung kamatay, la yastakhiruna sa'a. Di nila na mapadili. Matahala pa. Ayaw na alaw niya. In kamatay yun. Ayaw na. Dili na kami waktu. Di. Iban di nila isab mapaus bang sila mapatay. Ajal. Kamatay. Na nasabot al-Imam Al-Jawzi rahimahullah. Laong niya Tallah yusabahan ko fa Allah subhanahu wa ta'ala. Law qila li ahli al-qubur tamannaw bang sadjalong niya iyan inta walam sin kubur angan-angan kamulong niya la tamannaw yawman min Ramadan mag-angan-angan sila bang man sila makapabutan ang kaadlaw simbolan si Ramadan.
Mangman sila, mabuhi, pabisan da kuman ang kaadlaw hapulan si Ramadan. Lago si Ramadan. Lago si pahala tutong basan si Allah subhanahu wa ta'ala. Amin yari kita nyo biyaon. Nabihat yung kahalan si mga silalam sing kubol. Sa inyari kita nyo buhi. May tatan nyo lupasonin waktu tanyo. Yari kita nyo abutan si Ramadan. Pila na sa dyan katautay mangurantan nyo. Ibantan nyo nagbuka, sintahon 5 bay. Ibantan nyo nagsambayang, nagtarawi, nagtahajud, nagbasa Quran. Hauno na sila. Afnahumul maut. Liawa na sila sing kamatay. Whereon na sila rin diya pang haraigtan nyo. Na mga katautay manguran na akam Islam. Yari kita nyo habulan si Ramadan, bulan mahal ka. Amin niya angan si mga silayaw na lam sing kubol. Sabaitan nyo ini, pabungahunin waktu ini. Amiyatin muna, pagsusun. Awak to nagtatakad-takad. Tangi si manusia, sa di na Jumat to. Ikaruan niya uno. Pagsusunan si manusia, wero na, di na magmumpaati pagsusun. Wafil akhirah. Dito adlaw akhirah. Adlaw akhirat, kakita mo na ng malibadat mo. Kita mo na yung pagtumbas. Kakita mo na yung sulga. Kakita mo na yung narka. Kasawabiyap to magsusun im mga sila wayron nagamal ibadat. Pagsusun im mga sila wayroon hinang marayaw. Wayroon nagluto din di hababaw sin dunya dahon nila magtupad law akhirat. Magsusun. Kana lang sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya suratul Zumar. Sin Allah subhanahu wa ta'ala law niya aw taqula law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin. Kung sadya ko lang na hidayatan sin Allah ta'ala na bilang na ako nagmamabuka. Aw taqula hina tara al-'adaba law anna li karratan faakuna minal muhsinin. Mamung imano si adlaw akhirat. Hawak tu kakitan nin adab siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala law anna li karra faakuna minal muhsinin. Bang sadya lang na makadjari pa magbalik. Pababaw sin dunya adolong na magpaaw na kureng ha mga sila tao nagmarayaw. Nauniniyan sin Allah. Bala qad ja'at ka ayati. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diatungan ko lang na sin ayat na mo. Ayat ko. Unininang mo. Fakadzabta biha. Sahimuting mo. Wastakbart. Iban nagtakabbur kau di kau tumay masing kasabunalan. Wa kunta minal kafirin. Abiyaon. At tawakan na bilang na kaurang mga sila kuffar. Wa yawmal qiyamah tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhum muswadda alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Adlaw akhirat kakitaan may mga sila ng himuting. Hasara sin Allah Ta'ala. Wero nagtaat. Wujuhuhum muswadda. Nangingito man yung mga pamayuan si mga tao yan. Amit yung pangilaan mo adlaw akhirat. Ito yung pamayuan. Wayron sahaya. Alaysa fi jahannam matwal lil mutakabbirin. Kasi Allah Ta'ala po kung kalong na napinaka jahannam siya uwian paghulaan si mga sila tao takabbur. Subhanallah. Pagsusunan si manusia. O na rin kanila mag-angan-angan may ng lupa. Sebab sinsiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa di na yan, tinangan-angan nila kataan, di na jumato. Pagsusunwayroon na hinaran, yung paghulaan nila, amuna in apinal ka jahannam, sin Allah subhanahu wa ta'ala. In waktu mga katautay mangurana akam Islam, iban si pangalta, ini mapatut siya pag matuyuan si mano siya. Subay mo ayaran. I-manage bang bediin mo yan hikwa. Bediin mo hirihil. Pakain mo usalon in waktu yan. Iban si pangalta.
Adapun sumagawa in waktu aun sadya piagbidaan nila mapangalta. In waktu mga katautay manguran bang siya malawa na miig na falan yauda abada, di na yan magbalik sa lama-lama. Pagkay pangalta, magbalik pa. Kaya pag napaka mo ataw kaya lawaan ka, magbalik pa mo sa mo. Sa inwakto, bang yan nakaliw kay mo, di na yan magbalik kay mo sa lama-lama. Bisan pa hirihil mo, ingkatan pangalta mo. Bang man magbalik inwakto 5 bayad to, la, di na yan magbalik sa lama-lama. Mga katautay mga na akam Islam. Kan na lang sinsayang. Alam tara anna al-yawma asra'u dhahibu wa anna gadan lin-nadhirina qaribu. Way mo kalong nakita ni adlawan nakalando isapat niya magliw na sa jari kato. Zamantan ni Beon di na kana naman. Alis agli makita nagtag na masuk na sa kunom. Way ron ka na naman in waktu. Wa anna gadan lin-nadhirina qarib. In konsum masuok, nakalando na yung suok niya. Nalang ya Al-Hasan al-Basri rahimahullah, min alamati aradillahi anil abad, dahil hamang along niya alamat, amintay kuran na sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipon niya, an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Bang hinangon na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kabisiyan niya, mayroong kamumpaatan kan niya. Di mana pasaran na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala maghinang sinuwairong kamumpatan. Kataan waktu niya ubusun niya para kala wairong kamumpatan. Udlanan min Allah azza wa jal. Ini at piasaran na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ra'a rajulan, nakita siyang buktaw. Inagi niya tao yaon long niya, kamatat alaik. Pang mga rika, to pila na long nin umul mo. Lang siyang tao yaon, situn, kanuman na long niya. Long Fudail, fa anta mundu 60 sana, tasilu ila rabbik. Dahil long niya, since long niya, kanuman tahun, in ikaw long niya, miya manaw ko matupatuhan mo. Na masuk na kaulong na makaabot. Mana masuk na ka mapatay. Dalaw sinusugyaw na inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nakapamumbiat to. Bimana musiba yan. Para kala dakula yan. Problema. Dalaw ni Fudail kanya ata'arif tafsira takulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kaya nga tamulong ng piyamong mo yan, imana, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Faman arafa annahu lillah, hi abdun ilayhi raji'. Isusulong niya yung kaingatan niya, sinipon siya sin Allah, suway na kaingatan simuida siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Falya'alam annahu mawkufun. Nasuway niya rasab ingatun sinin siya patindungon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waman alima annahu mawkuf, siyusun kaingatan niya patindukon siya sin Allah ta'ala nito adlaw akhirat, falya'alam annahu mas'ul. Subay niya ingatun sinin siya asubon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkabuhi niya. Waman alima annahu mas'ul, na siyusun kaingatan niya sin asubon siya sin Allah ta'ala, falyu'id lis-su'ali jawaba. Subay niya tagamahan in pangasubusin Allah ta'ala kanna yan jawab. Nalang sinusog gini, pamalhila, unulong na imbiya, mahilang ta, hinangon ta, supaya kita makajawab. Laong Fudail yasira, maluhira long niya. Laong niya, mahia, uno ya tulong na ya Al-Fudail, laong Fudail ibn Iyad, tuhsin fima baqiya, yughfaru laka ma, kad mada. Pagparayaw sa jakawalong na hanakakapin kabuhi mo yan, ampunon kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga limabay amin dosa mo na hinang.
So mga sila buhi pahawiyaon, muna yung ginawabaran ko sabay magparayaw. Supaya ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala mga lima pa. Sabab lang ifudail, bangkaw lang na nagmangi, hanakakapin kabuhi mo yan? Mayroon ka ampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, malupas, yung kabuhi mo, nakaunayat to, iban sin biyaon. Inummul sin umat sin Nabi Muhammad SAW, hagitong handa sin kanuman taon pagkapituan, titiyo de magpakaliw rin doon. Amurat na ba sinummultan niyo? Nalaw sin Nabi Muhammad SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Isa rayaw-rayaw lang naman siya, amin hima ba yung pangumulan niya, nagdarayaw, inka ang malibadat na kakahinang niya. Isa ngi mano siya, hima ba yung pangumulan niya sa amaluhu, ngimi amal niya. Subhanallah. Ini ato pa mga sila taumaas. Amo miyabot na kanuman, amo ito yung jawab. Al-Fudail ibn Iyad, na pa mga sila bata bago, may tawayron magkamatay bata bago. Aon, kan na lang yung Al-Hasan al-Basri, ang mga panaiban niya, maas bata. Lang yung Hasan al-Basri, ya ma'asyara suyukh, mada yuntadaru bizar'i idha balag. Huwag mulong na mga maas na. Uno lang ng tiyatakat-takaran, hapang yan, umbang siya, mabot na, lumas na. Lang si mga tao, mas Al-Hasan, amo na lang na impusoon na, harbison na. Nalawang hiya Al-Hasan al-Basri, ya ma'asyara sabab, huwag mulong na mga bata bago. Inna zar, kad tudrikuhu al-aha, kabla an yablug. Kuna tuudlong niya, impangyanom, pag-abutan siya lang niya, sin amin mga ngaon niyaon, sakit, mapatay siya, adi pa siya, mabut pa, amin diyan kaan, makadjari na siya, harbison. Amin at tumakataw tayo mga urana kami Islam. Biyaon, bangtan nyo asubon yung ginawa barantan nyo. Mabaya ka ko matay, mabaya na ko matay, turido ang tamut, amin in arihi, al-Bilal ibn Sa'ad, laong niya, yukalu li ahadina, banglaw na yan, inambok din ka, turido ang tamut, mabaya na ko mapatay. Kunin ni jawab ta, la, di, may ta kita di mabaya mapatay. May ta kita di mabaya mapatay. Kaya ko, in jawab ta, hatta atuba wa a'mala saliha. Subay na ako. Atawakan, supaya ako lang makapagtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya ako lang makapagtawad pa Allah ta'ala ibang makainang amal ibadat. Bangkaw yanon. Amal, napaginang na ko, yung tagnain na, pag-amal ko ibadat. Kung ni pamungta, so pa-amal. Na maginang dawa kulong mo. So pa. Maginang da kulong mo. Ada pun di takaingat ama katautay manguran bangkuno kita mapatay. Iban hauno kita matay. Ampa ing kamatay bang siya dumatong di natahalaon sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Sabi ato mga mamaas tayo mangudaa kama Islam. Sabay tanyo tuod pabungahonin waktu tanyo di tanyo lupason. Tiap-tiap minute, tiap-tiap seconds, tiap-tiap jaman, tiap-tiap yadlawan, sabay tanyo ni kataan parihalawan. Pabungahon tanyo kataan hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya bisa mabot marikat tanyong kamatay, di kita ni makapamung di asin sila ito nalam siyang puhul. Amin, liupas sin waktu nila. Kapag maksiyatan pa Allah ta'ala, Rabbi rji'un, utuhanku, pabalik ka kami pa dunya, la'alli a'malu salihan fima taraktu, murah-murahan, magkapag-amal kami ibadat, amoy kiyabin, sa unin iya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla, di na yat tujumat tumakataw tayo maurana kami Islam, innaha kalimatun, huwa qailuha, wa min waraihim barzakun ila yawmi yub'atsun. Ini tu kalimat tilalaungan
wayroon na kamumpatan niya. Inamisarahat to, wayroon na mahinang niya. Magsusun na sadya siya rito adlaw akhirat. Kubul kasi siksa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan nagkakawa kita niyo pengajian waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala bang man tukatan amuin hinangon sinallahu subhanahu wa ta'ala pahalatan niyo rito adlaw akhirat iban ikapapaset tu simpardu santan niyo katan demikian ikaangkat sin darajatan nyo dito adlaw akhirat. Ja'alani Allahu wa iyyakum wa ummahatina wa ajdadina wa ummahatana wa ajdadana wa sa'iral muslimin fi rawdati al-jannat. وبارك في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمارنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة والنعيم بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وآخر الدعوانا حين سجدت مكتوب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.